The views and opinions expressed by the host of Laiko Labka programang Makiramdam at Magparamdam program do not state or reflect those of the radio station and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host or their guest do not reflect those of the program and the radio station management. Ingke kayong kayantabe, lulugod at magmasabal. Palabungan tamo, kening programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. Hello! Hi! Maya pabengi po, ning Diyos po kay Kongan, na rin pong katang makiramdam. Inipuing kay kayong kapatid ni Brother Banjo Serrano. At makayantabi kayo pamurin po king DWBL 91.9 Bright FM. Ing radio station ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Welcome po king kay katamong Season 2 Episode 4, pang 4th nini ning programang ning Archdiocesan Council of the Laity ning Archdiocese of San Fernando, Pampanga ing Laiko Love Ka. Programang Makiramdam at Magparamdam. Kay Pulalakwan, abayan nyo kami kaniting metong nga oras sa kwentuhan patungkol karing miyayaliwang pigagap at kayausan na rin kapatid tamong Laiko, Kalaiko. Saturday na naman po, puri ko pong i-greet den kana akong barkada kay San Agustin, Betis, den Alacanians. Of course, den hanggang Makiramdam, pagdamutan nyo kayo po kay metong oras. At kaya betaya naman po ngayon alayo po yung main host tamo, Brother Marvin, at inyang mission yata. Mga Dia Baguio. Mga Dia Baguio. So, pakilala ya po yung kana akong Migsalba. Abalaksa po akong dealing at least very generous ya po yung kayabe kong So, brother? Ako po James Pasamonte po, tiga Angeles ko po, Holy Rosary Parish. Kung banjo, pero tama ka blue niya. Wapin. Marian Marian. Blue. Okay, maka-blue ke po. Ekbalo na yung kabaldugan na ning blue ini. Siyempre, keng Zoom atin tamo nga abe, pota pisabian tamo. Pisabian talo, wow. Pero yung pong meto nga suki yun niya naman po, makatiman niya ngeni. Makatiman niya. So, pota po pakilala tala, antabayanan da katapo, kening masanting tamong pisabyan, kening agat panapon. Pero bayonita kung banjo para balo da rin listeners tamo, sabi da ka rin alo deta pong bisa makyabek katamong kwentuhan karing ating pong greetings o nanuman po aburi yung ipayabot. Mag-text kayo po karing katamong text line numbers, Globe 0915-954-1303. Smart naman po 0918-351-8282. Sun subscribers naman po 0942-357-4268. Ren po nga keng Facebook at tintampo keng social media, Facebook, Twitter, ang pong Instagram. Facebook po, pantunan niya po yung Archdiocese of San Fernando, Station 91.9 Bright FM. Kaya pong Twitter, radio_ASF, kaya ba po kayong Instagram, at as ASF Radios. So basically po, Bright FM 91.9. Yeah, siguro ban kanita mo, mirinan tang idea, nino rin nga beta mo, Wow. Siguro, ausan kayong gentleman's first, Tsaka kilala dani. Pakilala Asanting naile, pakilala ni ing kayabe ng eni at kaya rin ang pakilala ning kayabe na pakilala ni Neman ing lalaki nga beta. Wow. Okay. So, confer, pakilala ning guest. Yes. Wow. Okay. Right away. Wow. Mesaya ako nandindindam kung episode 4 tano pala keng second session, episode.
Wow, yung kakatamang programa. Ay, season na yan. Season 2. Season Season 2, Second episode 4. season, kalamba ko, ko na pala amis. Yung last na nakapag-radyo ko, itang last episode tamo, katang first season tamo na. So, maya pa, panapon po, kaya kayo nga, ako po fair, kaya ni kay parod ka ng ginong mitas banwo. Ating ka na akong kaluguran, siyempre pakilala ken pero di nang kaya chance na pakilala din kayo sarili siyempre. Pero ladies and gentlemen, yay rin po. Makamute ka Makamute po. ka rin. Ayan, daramdaman nyo na ako. Ayan po, Ayan, loud yan and po. clear, loud and Po. clear po. So, good afternoon po kaya kayo nga, Maya Pag at Panapon. Ako po Irene Bacani, Irene Calma Bacani. Kakalugura na pong fair mula Anyang College kami. To be exact, 43 years na kami Wow. pong may kaluguran fair. 43 years. Apat na dekada. Opo. 4 na dekada ng pakikipag Yes. kaibigan. Okay, so pota po damdaman tamo reng miyayaliwang Tagano ka rin niya po Sister Irene? Tiga Florida Blanca ako po, pero bayit ko po Bacolod. Wanyapin po rin Kalman Dahil ang apelido yun po, kailang lugar mi, taga-Guagua ko po, sister. So, Okay po. ren Kalma, ang pong Bacani, Guaguala rin. Anyang sabihin niya po yung Lagyuyo, talagang Mika Bell, ka rin nga na akong balugbog. Ng college ko, tingkong tayo Sounds familiar ni Banjo. Yeah. Sounds family. Wow. Kalma among Edgar, Kalma, ning Bacolor. Bacolor Ting pong Kalma, mi Kalmaya pong Mexico. Kaya po panga Bacolor, Garcia kami po. Garcia. So, siguro, pota po, may pagkwento tamo, karening topic, pisabihan tamo. Siguro, bayo ta magumpisa, we have to ask God's guidance. Wow. Ulinging pisabihan tangin ni pota mga lilikata. Wow. Mga itiyabi nga pong Ginoo. So, Brother James? Okay, let us all put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Ama naming mahabagin at mapagmahal, patawad po sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Salamat po sa biyaya ng paglilingkod sa media. May pabatid nawa namin sa mga taong pwedeng marating ng aming programa ang mensahe ng pag-asa at biyaya sa anumang kalagayan nila sa pamilya man, komunidad at lipunan. Mangusap ka sa amin, samahan mo kami, mahal naming Panginoon, upang sa pamamagitan ng programang ito, may bunyag mo ang kahulugan ng mga nakikita at di nakikitang katotohanan sa buhay. Basbasan mo ang gabing ito upang tumagos sa aming puso't isip ang bawat hibla ng aming karanasang tatalakayin. Gamitin mo ang host, mga resource persons namin, mga technical people na sangkot ngayong oras na ito upang may pahayag at may palaganap mo sa amin ang katotohanan at mabuting balita. Bilang gabay namin upang tubdin ang bawat hamon ng buhay na naayon sa iyong kalooban, mahal naming Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. sa ngalan Ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So, again, it's a new Saturday. It's the first Saturday of the month. Ang bilis, no? Ang bilis, July na. Last week, parang kailan lang tayo nandito? Oo, di ba? Parang 1 month, 1 year tayong nag-celebrate nung June, no? June. And then nakaka 1 month na pala tayo. 4 episode na, no? So, last week, medyo madrama ang ating usapan, no? Overtime ulit. Overtime ulit. Palaging sinyal ng ating mga technical people sa booth, no? Ano ba yung pinag-usapan natin last week, Kuya We James? have a couple. Well, we call it technically mixed marriage, no? Pero
nakita natin yung bunga ng pagmamahal, Yeah. no? Na kahit magkaiba pa lang paniniwala, reliyon, pwede para magsama ng matiwasay sa isang a faith that is also strong in them. At saka napakalakas ng mensahe, no? Yun lang pagtitinginan nila, pag-uusap nila, pagtatalakayan nila sa kanilang karanasan, talagang nakita ko doon itong yung bang pagtanggap sa bawat isa, no? Hindi naging balakid yung kanilang mga conviction, lalo na sa pananampalataya. Tsaka itang awareness, Yeah. na nakita nila na mag-divide karela itang doctrinal differences. Wait, bala mo, panalakarangking ka na. Pero they came up with, kasi mas minigit itang lugod. Tsaka itang bala mo, Brother James, ing pamanalakaran, aliway itang muntakaking ka na akong reliyon eh. Wow. Ing pamanalakaran itang diwa na ning mensay na ni nga pong Ginoo keng reliyon. Wow. Na ano ito, itang may papanganap, may papananggap, at may kakalugod. Kalugod. Ating lugod, lultoy ang malino keng respeto. Wow. Keng kababa na loob, ne? Ikit may metong basta karela. Pareho lang mababalob eh. Wow. Wow. They don't really impose, ne? They don't. At tatandaan mo itong kwento na ning babae, yan yung abalo na, uling sarado na ano la. Saradong Katoliko Kong Raymond. Wow. Ba't ex-semya pa? Wow. Ex-seminarian. Wow. So, at si Raymond naman talagang may consult siya pang canon law. Ne? Canon law. At may challenge siya, sabi na kung maging successful nung makanyan. Pero ing linawin na itang lugod na at itang question, guiding principle na nung mikawani ka tapalo yung kasalbantayanan, akit may sarili mo. wow. Iting, kay bating peka-touching ka rin, kung fera, tsingay rin itang last part, yung message kang Mag-renew lang matrimonial vows niya. itang episode ito, it was inspired by the leadership of Saint Paul and Saint Peter, who are the two pillars of Christian religion. The one is Petrine leadership, which is the Saint Peter's kind description. Nung nuka rin medyo traditional, institutional, structural. At Saint Paul naman, kanyang Gentile, na medyo charismatic, medyo open-minded, intellectual. So, pero there are two pillars in the church. At maragulyang pwede pala na keng kasalpantayanan tamo, lalong lumalam in kekang pamanalakaran, nung katoliko ka, nung born again ka, patse makipag-dialogue ka kareng aliwa. Kasing mindset tamo po tang makipagrelasyon ka na kareng aliwa, bala mo, ay kailangan ma-convert kay ni, o ako ma-convert ko kay. Pero yun naman pala dapat na. Pero beto may extract kita shinare ng Sister Carmela na itang during the homily ng Kasalda. Wow. Itang binanggit ng Bishop Bobet, be like the bamboo. Willing to be Willing to bend, but not broken. okay. So, kumabatan naman pisasabihan kanini. Opo, tetalapi sabihin ng kakwentuhan rin. So excited ta na pong makiramdam kareng shares tamo kareng kay katang resource. Pero bayo ito, Mag-break tamo pa mo po. mag-break ta pa mo po at pakiramdaman tala po ring mapila na paganaka. Ali kayo po mamo ko, uling kayang tabeda kayo at iting programang makiramdam at magparamdam. Like ko, love Love ka. ka.
Kambening maglapo tula, pauli ning kalam ning mabiya kristyanong kasalpantayanan, kikilalanan tamo ing kayawsan bilang laiko, nung makananong misundu ing pamanyulong, pamipalalam, at pamipalaganap king pimama ng mayap a balita, lalong-lalo na karing kapatad amay na, milelele, melili at maluka. Babiyane po kaya kayo ning Archdiocesan Council of the Laity, king pamanimuna ng Brother Banjo Serrano, at kambedering miyayaliwang lupa at biedering laiko ning kakatamong Archidiocesis, ing metong nga programa, nung nuka rin ni kapami katagon, ban pisabian at panigaralan, ding ega-naga ng paninap, pigagap, at buring paintungulan anting laiko, ban tunay ang panamdaman at biyayan ang timong komunidad ang mipapanganap, mipapananggap, mipapangadi at mipapanantabi. Ding miyayaliwang lupa at biedering laiko ning Archidiocesis, ilang maging siwala at imahe, ban mika mas malalam a pamangilala bilang laiko, karing miyayaliwang kalam at karisma apig kalubning Ginoo king balang metong, ban kanita deting kalam, tunelang magamit anting sulu at asin king kasalungsungan a pamangailangan. Mekeni at abe-abe talang pagmasusyan ding grasya tamo. Programang makarikil kiring kaparang laiko. Iting programa maramdamya king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, TWBL 91.9 Bright FM, balang Sabado, alas 5:30 hanggang alas 6:30 ning Bengi, at apanalbenya king Facebook live streaming king at official.asf radio. Mekeni at masasanmetong tamo king programang Like Ko, Love Ka, programang makiramdam at magparamdam. Magbalik ya po ing programang Makiramdam at Magparamdam. Laiko, Love Ka. Love Ka. Okay, today is July 2, ne? Wow. At bukas, July 3. And then Monday is July 4. Patsa July 4, Brother James, naning agaga na ka mo. Nanganak tamo used to be a holiday. Yes. Kasi ausan tayong Philippine-American Friendship Day. So we are celebrating our friendship with the Americans. The Americans for how many years na? Siguro mag 90 years na, noong Wow. 1930 pa. So 70 plus 22, 92 years na. Posibleng more pa. Wow. Pero syempre, itang formal sasabihan tamong independence from them nung after the war. So aakit ta ka rin in friendship between Americans and Filipino was really tested by time. Mm-mm. At may ngaliwa, interpret na may aliwa Makikalukuran niya waring Amerikano kay katam nung wala yung buri. On the other hand, yung Pilipino naman, buri tamo, bakit ta maging tamong US citizen? So, may aliwang interest. Wow. Pero, atawid tamo yung relasyon ta karela. At ini happening karanasan tamo bilang bansa. Anya-anyang mag-prepare tamo na yung maging topic tangin we were inspired with that relationship between Filipino and American. Sabi tamo, how do we translate that as lay? Uwa. Keng pangal-laiko tamo. Itamo keng laiko, we are being formed within inside the church, pero we have to apply it keng temporal world. And ikitang malino siguro ini keng pamikaluguran. Anya in-entitle tayang Matibe Pamikaluguran kayan tabing Ginoo king ugnayan. So ini very bala mo kalalam na kaya katang Matibe Pamikaluguran kayan tabing Ginoo king ugnayan. So nyame ng birata mong guest ngeni ban kanta dinan tayong lupa. Pero kung banjo before tamo Wow. detang kutang light pa mo light getting to know tapa getting Sige, to know. okay. Muna takang Chingairin Chingairin. Opo. Pilang ko pong mikakapatad ang pong makanan Ya taga Florida la. Florida Wow. makananing kay
Sa family background mo po, kaya ba kung nandiyan namin conference, kasi maluwat tanin kilala ko naman balo itang family background na mo. Potoy, kung fair, tagapagmanaya ka rin, Tilano kain eh. Wow, Tilano kain. Gold. Okay, gold. Okay. Ah, Sige, Tita Irene. 8 kami pong may kakapatid. Then pong pengarimi, may wala no po biye. Ang pupuritang adwa kong kapatid. So, ikamingan po dagul kengan Bacolor, may garal kengan po keng St. Mary's Academy. So, anyang mamakbong niya po ing pinatubo, ikami po mipadpad kami king midkataon po may kapag-asawa kong tiga Florida Blanca, ikamingan po mipadpad na kami king Florida. So, kasalukuyan po, magobra ko po keng Department of the Interior and Local Government. Metong ko pong Local Government Operations Officer, maka-assign po king munisipyo na po ning Lubao. Pilan na po rin anak niyo, Sister Irene, at pilanong edad? Ating ko pong 3 anak, impong panganay ako babae, tegawa niya po Fer, keng kasal, tegawa niya po keng binyag, tegawa niya king kasal. Talaga pala. Ay, but ita pong kadwa kong anak, Andrew, magsilbiya naman po keng Pisamban, king St. Joseph de Paris, kaya pong Florida Blanca. Metong niya pong Iniero, kay batim pong bunso ko, magsilbiya naman po kay Pisamban, kapapasar na pa po arkitekto last week. Wow. Mission accomplished na pala Aching Irene, eh. Pwede na ako pong mag-retire. So, harapin din matwa. Kenan, ganun nga pa-retired. Harapin din matwa. Nung wari, nanyita ka na getang luklukan na tumba. tumba. Tsaka nakamo lukluk Saka na na ako eh. po manggonsulyo eh. Wow, tsaka nakamagkonsilyo. Okay. Siyempre, i-compare maski pa niya tayo nga be. Putating niyang sa salikot ne. What? Compare. Diyan ka na akong Talyano gold. Ako, dagul ko arayat, pero manibatan niya mig-college ko kaya na ako San Fernando makatuknang. 7 kami may kakapatid at yung bunsumi, kakadwa kong bunso at yung bunsumi metene, kaya ngeniya ako na yung bunso. At of course, single ko at kasulukuyan ya akong dili ko kaya ni Kimbale. Except pa minsan-minsan, det ang anak na ningwali kong mete, pumuli lang kaya ni Bale, ulit magobra na lang mo naman. Kaya malagad ulyan daw kaya ni Bale, pati siya mumuli lang kaya ni Pampanga. Ito yan, full-time kayang service kayang Pisamban. Nung anyang mag-retire ko, sabi ko, Pinkira, yun yung mag-retire ko, bala ako manahimik na ako mukin biye ko. Gawa kong malating kubo at karin ako sana tuknang, pero binulabog yun ko. Inagkapyo ko kayang miyaliwang ministries. At masaya naman. Hopefully, agagawa taming obra tamo kayang Santa Iglesia. Yeah, i-confirm itong niya kareng dependable leaders kareng laiko na King Archdiocese. At itang sabihan ng confirm na mag-retire salita mo ito. Ali, kasi yung retirement, every sabihan, magtuk na. Wow. You just change tire. Change Change role. Wapin. Yeah. So, ingmetong iba siya Florida, ingmetong iba siya from West, One, yeah? ina naman metong from East, ne? West to Wow. East. Ne? West to East. Makanano kayo meet up, no? Wala ko mikilala. May kilala kami po anyang college kami at kami pong metong organization kaanib kami po kanya pong East Central Colleges, ako po yung Pampanga Agricultural College. So ito pong organization ni Youth Community Service Club. So kami po mumunta kaya karing baryo, manyawag kami. So from that day po, from 1979, hanggang ngayon kaanib na kaya papunitang organisasyon na ito, pag kailangan na kaya po rin estudyante, sasahop kami pa mo rin po. So, mula college, na kaya po, naman physically, aliwa naman po ito palagi kaming miyabe, pero ita pong kaya kaming ugnayan, palagi ya pong atsyuita. Aliya po problema kaya kami in distance. Hanggang pong malambat ang panahon, kami make it per
once na mikit kami, bala mo na kung kami pa mo po alimikit. Apin eh. Yung pati eskwela, may kandayola. Wane, San very unique, Fernando, very kaya ba't unique. magalang? Tsaka very unique na Akto, bala ko sa Miyabe lang eskwela. Wow. Yan Ali pala. kami. Yeah. Imagine, Pisao, nandiyan Pakya pa kanta PAC. Oo, PAC. Kaya San Fernando. Magalang San Fernando, Lareng School. Wapin. Pero miyabi kami itong organization. Ining organization ay school-based yo. Pero mag-render yung service kang community. At that time, manalakad kaya kanitang catchment dams for farmers. Mag-replanting kang bundok. At miyaliwa pang activities. At rin kami mikit ay rin at karing kami mo naman megong pisay pamikaluburan. Yeah. Imagine college days, organizing kaya nga the marginalized karing Wow, communities. wow, wow. And I think, parang kaya na ka na makiramdam ngayon sana they will be inspired with the initial story da po rin kaya Katangges. Wow. Pero kay ko yung curious ko Kenny kong banjo, makananong nanitang sangkap. Ot masikan yung pamikaluguran. So yung muna, it's just parang business. Ating kayong role ka rin eskwela that you have to deliver. Wow. And then, personally, ating kang advocacy. Wow, pwede Pero- naman kibat ng activity. Yeah. On your own na At- na. No man mikikit pa Wow. What? Kalapan text ka nito. Wow. Kem palagi yun yung itang utang ng kong James. Nano mo yung maging sangkap. Sangkap. At migpatuloy tagke kayong pamikaluguran. Kalupan na po itang sinabi ng Fernandine, school-based siya po in kaya kaming organization. So, anya pong magka-ed sa revolution, ita pong kaya kaming organization na ita, panandalian niya pong mete. So, anya pong in kaya kaming national balamo management, binuryana niya pong biyayan in kaya kaming organization. So, kinontak de po fer, kay ba't kinontak na akong per, tara yana, ibuwan tayo ulit in YCSC yana. So, patuloy po in kaya kaming pamiyabe. So, hanggang po kitang puntong may kasawa ko, para po kayong information nyo, may kasawa ko po, itang day before our marriage, i-fair po yung kayabe akong metod-tud. So, kay ba't na po nita, yan po yung kakong best man, yan po yung best man ko. Kay ba't, tegawa niya rin po ng anak ko. Matibe po, kaya kaming pamikaluguran per, matibe ya po matibe. Sabi ko po din, hanggang kami mikit. Mag-post ko mo po kayong Facebook, balo na, pagatin yung meaning ka na akong post. Agad na ako pong i-message privately. Kung na ako ninano ka, makanyan. So, ngayon pong pandemic, halos man pumikit, pa pumikit. Pero, ita pong kaya kaming communication, palagi ya pong achieve. So, Atil mo pa rin po na achieve yung kaluguran mo kayong lele mo. So, yung talagang milyari, you went beyond business kain advocacy kain Kung fair Yes. medyo may kaya kong bagya kaya ko kitang kwento ng Sister Irene na karetang moment king decision making ng makyasawa and you were chosen as maging kainan maging kayantabe na how would you what can you say something about that? Well, actually, tapingaman wala nga rin natin yung kasal yaya akong best man. Actually, method tud kami kanta kaya balena ning kumpare ko, yung asawa na. At ikami nga domi sa siping. Nga domi habig yung kwarto. Anyang benye before yung kasal. Baka ka-close in friendship niya. Kasi I think in meto nga kasi kantiyang friendship itang respeto kaya balang metong we know the strength and weaknesses of one another at mi panyo porta ka rin. Alay itang kasi niya kahit yung friendship itang nanong akwa mo ka rin tamo mag-focus niya. In our case, makanano nga suporta ng balang metong ka rin focus mi. Tang respeto, maragul yung bagay ito. Respeto kayong balang metong.
alang maging post, basta nung nanong burin ng balang metong, sige go, makiramdam, irespeto yata. And then, nung suswerte ya, kaya ka rin, masaya ka para kayo. Yes. Nung medyo down yung bagya, kaya ka muna makanan, tabayanan, metang makanta. Pero, alang maging post, basta nung nanong burin na, yapin yata, ibiyeme itang idea mo, o itang burin mo sabyan, pero still, nung nanoy itang kayang desisyon yung balang Decision, metong, respect. i-respect yata. So, ing bala mo, titimid ka rin itang ing relasyon ng pamikaluguran, makasentro ya king the other, ne? Uwa. The Yes, other. yes. At itang sasabihan ng confer, you treat one another not as an object o gamit, no, as a person. Sa person. Ita bang, then kaya when we say, kaluguran kaya kasi po takating kong problema, tsuya. Makanan Yes. po tangala kang problema. Ala na. Wala na, pero karela pinana, it's just, he's a person. Makanita yung akit ko koreta sharing the Brother James. Ako niyan. Or ding aliwa po, pag atin lang kailangan, Yeah. kaluguran dala. Pero ako rin kan Pag dala pagbigyan, dano kaluguran. rapin. Pero itang malaga, itang treating your friend as a person, not as a gamit. Yes. Kasi Yes. pati gamit, you focus on the functionality, the naning utility na. What will make make Diba? me happy makanita. Hindi mo ito, ating niyang problema, maging stressful ko. Lakwan ating makanyan O Opo, kaya, mm-mm. kwapi feel na panayangat ka na ako, abek So, gamit. And siguro maging cheap yung relasyon pala pati makanita. Pero buli keng palalaman pa si Bay kasi itang communication da makanyan. Kasi during those times, abanggit ko pinalata mong text, alatang social Yeah. media. But they communicate. Makanawan Yeni, atin ng text, atin ng chat, atin ng video ko, alala pa rin mikaintindi. Yeah, ako curious ko, makanano Makanapin mix-sustain kayo itang in communication nyo kanta. At Ay, alapan atin text. naman pong, ating telephone kanita, minsan may panaus kami po. Landline, Iper po kasi, Landline. ayaing tawong emi paindatun. Neng kaya usan ke Atsuya po Pangasinan the following day, Atsuya Mindanao. Ngeni magobraya San Miguel the following day, magobrana ni naman makanti tayo po. So talagang so, after college days, sinduyo talaga yung ding atsuko ka rin kariryo, yet you get in touch at alayo Yes. ketang frequency. Alayo ketang frequency itang quality siguro po tamit sasabi kayo Wah, Manjo, meto mong siguro experience na to emphasize o itang ngaman man minan din na alang maging post itang ngaman wala nga rin na malingong o mapagal netang nanono ka rin kumumunta kasi niyang anak ko der millennials niya ni sabi tamo palipat-lipat lang obra pamanusing baka diyan kareng millennials siya ako palipat-lipat na akong obra during my time. Pati kung may promote kaya obra ako in certain period, lilipat kong obra niya po talaga ni resume ko, biyali-wali ako may pag-obra. Tangaman wala nandin na atsuko Pangasinan, atsuko nono ka rin. That is it. Pero ay rin niya pintamig pagganaka na ako palagi sa Jobyana ka na ako. Makanano po tumwatamo na alakang security of tenure, mahanta. Palagi nasasabihan ka na ako, tanggapon niyang kinwa na ako o matuwataan na kailangan manatili na kanyang kiyang obra mo. Banta, yapin niya itang mag-suggest, magpaganaka ka na ako kiyang mga. So, ikit ng Sister Irene, itang need mo So, Yes. mo itang kayo na okay kayo, pero ikit na itang potapin naman nung papalipat-lipat ka, makanano yung security of kaya mo Tang long term, Long term So, Wow. kengki kayong kay, ako curious ko mo, karetang kwentura, kaya, mga something talagang respect. Is there, not necessarily kwento yun is there an incident keng pamikaluguran yun na metes na Mika
Laning Tampuhan. Wa. Pami kaintindi. Pami kaintindi. Medyo miglaylo bagya. Ne? Milyari na ita. Milyari na ba ita? Ala ko pong atatandanan Kaya kung wala akong atanda. Wow. na kami may kaintinding per. Kasi mumuna po taping man madalas may yabi. At saka mula po college pa kami pa ala pa pong instansya na may gap kami or ating kami pami kaintindihan. Dakal kami po kaluguran fair ketang organization na ito. Hanggang ngayon kaluguran nila papumpureta. Pero siguro sabi ko po, yung kaya kaming adwang per pami kaluguran, yung peka matibe. Kasi kareta pong aliwaming kaluguran, madalas ating kami pong pami kaintindi. Hanggang ngayon yung kaya mo pong text, kami may kaintindi. Pero kami pong adwang fair, ala ko pong atatandaan ni minsan na kami may kaintindi. Wow. Miglaylo siguro, itang miglaylo nga man nun nandun. Miglaylo siguro due to distance. Mantataping niya kay. Yes. Uling niya ako, magobra ako nung nono ka rin lugar, mga palaot, na kay alang communication. Manta. Potakay, bigla na ka budmikit. Aga na ako na naman ako nito kay GSM. Aya. There was one time na malambad kaling alimikakit Irene. And then, yaku, one time mikit kami king SM. After many years or months na kami mikit kami king SM. Ket ko, ketang escalator, tapos siya lalapot ako sa floor. Biglayin tinuloy sa pera na. So ako naman, yung dandamang kayong boses, at balo kang tamig, boses niya nga rin. So may balik ko, nililipat kong escalator, tinipa ako, katipa ako, kaya nga na ako. No ka rin kamuntangan na, papunta ako kay Derma, kasi kakalwal ko hospital, ba't kumika bulutong? Aro. Ang mga nita. Sabi nyo, pinuling ka lang pa cellphone kanita, alang balitaan kang mga niyan. Yan, may hospital, kaya ako manakwento ka rin. So she did not know na iba't ko king hospital. So ito, yan namin kay na akong pengal ka rin na balo, nakasulukuyan kung manulo ka rin ka na akong bulutong. Sa giwala pa rin. Actually, Kongfer, when we were preparing this episode, may ngutang ko kang Kongfer yung profile ng Tita Irene. So, yung Sister Irene pala, i-Kongfer, akit may yan, patsayikit may talagang katoliko na yung katoliko. Wow. Itang dagun liya talagang gaya. Kaya batabalo ko yung Sister Irene, kaya liwaya, but itapin, lalo kang ma-amaze siguro kaya ano nga balo na rin kay katang makiramdam. Can you elaborate more on that relasyon nyo? Despite of the differences. Patagal lang ikong pere pa katoliko sarado kanita. One Anya pong ako po dagol ko kareng madre, dagol ko po kareng pari, unim pong imbalemi, katapat niya mo po ng St. Mary's Academy. Kay bate pag-aral da ako po ring madre. Pero anya pong mag-college na ako, linog ko po kay United Church of Christ in the Philippines, angga po king bilog po ketang Bible Baptist Temple in San Agustin. Siguro po, metong bagay na makatibe kaya kaming relasyon per. Mo po pisasabihan itang bagay na pwede yang maging dahilan para may pagdebate kami or may pagsukalan kay loob. Sa kalupa natin po sabi nandin, respetuan kayo po kayang katoliko at yan minsan na po question, bakit linipat kang from Catholic, kasarado mi po, bigla kang linipat. Never na asya po for makantita. So, re-respetuan kayo po at ako mo rin po re-respetuan na ako kay tambagay dito. Yeah. Kongfer? Yeah, I think iting maragula bagay para importante kasi naman kay katamo itang panikalugod So hanggang pangaliwa kami pareho religion, we maintain itang respect kembalang metong itang panikalugod. I think that is more important tama kanita. Yeah. So siguro in religion, it's more of nourishing our own conviction. Pero it doesn't mean na ma-confine ka rin
You have to be open also that a nourishment could also be attained ng aliwang tao kahit ang karelang religion. And I think that's the respect na aintindihan kong daramdaman po kayo. Tita Irene? Ating ko rin pong buring i-share. Yung pong anak ko, sabi ko kaya kayo nandin, Presidente da po rin server King St. Joseph the Parish, anyang college siya pa. Ngayon, meging parish priest miya po yamong Larry Sarmiento. Nung baluye po. Ay, sabi na po, kitnani kami ng anak ko, sabi na, bakit kaya akakit sisimbay mamo ang popay itatak mo, anak. Sabi na po ng anak ko, ela po kasi katoliko mo, anak, o ba't ela katoliko, kaya ba't susuportan da kayong makanya, anak, kasi full support kayo po ka rin, anak, kaya ba't sabi na po makanyan, may po kasi pisasabihan, king bale, ing makantiyan, may pagrespeto kami. Impong anak ko, nung ako man wala ako man po kasi anayo king reliyon, at suya po king relasyon keng apong ginu. Kakit kayo po na ako mag-grow ya keng kasalpantayana, no? Hanggang ako po paano wala nito. So, supportan keng anak ko, kari spiritually. Kakit keng anak ko mag-grow ya, kay ba't yung anak ko maayap yung anak. Ot po ibawal ke or kontrahan ke tanggagawa na. So, siguro kalupa niya mo po yung relasyon ng prayer, na although karas kitang bagay ngay ta, kaya kaparehas kapanwalan, pero itang respeto mi kayong bawat metong bilang mi kaluguran, panatilyan miya po. Sabi po pimpu, at kailangan miyang pipagdibat siya ng metong abage, makasiraking kaya kami relasyon. Yeah, it's more of doing what the religion is teaching, rather than just talking about it and trying to kaya panalakaran. It's more of nung naning totoo, bawat namang religion, palagi ko, lalo yung UCCP, yung Catholic, yung ecumenical dialogue, palaging kaya, very kay. Pero yung kasanting kayo, ay sasabihan akakit at gagawan mismo. Mabiyay Kristo basically kayong relationship do. It's kasi sabi ko last week, even if you know the Bible, ang pong doktrina, but if your personality will block other people, ako niya ginu ka rin. Yeah. Yes. Yung importante naman kasi may kakalugod din. Ita pingamanwan yung atandaan na itang bisita tamo last week na sinabi na nga po Bobet kayo, Karela, niyang mag-sermon niya. Ita mo naman yung pangatawanan ko, be like a bamboo, na every time ready kang mag-bend. And then, why focus karatangal pamiyaliwa? Let's focus on ang common kaya katamo. And what is common to us is God's love. In Diyos, lugod ya. At so, buri na mikakalugod tamo. That's more important. Actually, Renny nga kakit kung kasi makasulat kayong script na anong prinsipyo pero inarticulate dala Nereng yung prinsipyo yung higit kayong pamikaluguran mo muna, masala, it's respect. And in respect is a product of love. Maging niyang malino yung lugod when you're trying to accept bawat metong. At itang pamag-accept is unconditional. Aliwa mo itang accept da ka, uling, pareho ka ta. Kayong karelang kwento, kaluguran da ka, accept da ka, uling, you are a person. You are a person. You are, aliway takating kong akakwake ka. So that's the first thing na prinsipyong kayong pamikaluguran, mutual respect, which is founded on love. Kay ba't you can be you can really experience being united amidst diversity. Na unity in diversity. Pwede pala ito? Pwede. Opo. Actually, nung makasalabat po. Opo. Actually, po kayong kasalpantayanan. Dintang mo rin po yung panahon kaya kaming prayer
na pati po keng politika, kami po parehas. Anya pong time, sasabihan ko kaya kayong fair, kalat-kalat, tiking niya to. During the snap election, i-fair po boycott ya. Boycott ya kanta. Ako, Cory ko, kay balita po may tuming kaluguran, kalaw ya yata po kanita. So, kami po may pagdebate, mangan kami, kahit sabihan mi, pero there was never a moment na hanggang kami po pare-parehas karas kayong politika. Kami po may pagdebate, kami may pag-argumento. So talagang Kasi may niya po makasira kayong relasyon mi. makaugat siya talaga kita respect, ne? Yes, yes. At itang another principle naramdaman kong may articulate, itang ing pamikaluguran is more centered on the other. Itang kapakananan ng kay. Pwede meng, bala mo, you are willing na ilele ingke kang sarili. Not naman tang milakok identity. Well, yes. Pero, you are always thinking, kapakanan, nandun panay kong daramdaman ito eh. Isipan ng Sister Irene, putan tumuhay kong fair mo naman, keng niyang makisawa yan bayanan uling kitang panahon na ito, mag-commit yan So, that's another principle of friendship in friendship, patikit mo, 4 nung dekada And one thing is, kasasawang mangarap keng kaluguran. And it's very relevant. Kasi, lalo na barakal ka rin kaya nakanta mo with what happened during the last election. Dala mo kapareho part, peg-block danok yung Facebook. Wow. So, I think it's a realization of kapilang ka mo ileleretan masyadong importante kaya ang pamikaluguran nyo. So, articulate talapin din daramdaman. Pero, siguro bayo tamo mag-break. Paneng, oining panay kaya panauling break Panay talangkot nan. Kutang nanita love life ng Confer. Na sinare na Balo kaya po. Another episode dito, Sister Irene. Ito mga bakabayan. Siguro kay ing burimi siguro nga uning kening Laiko Lab ka after all these experiences, after 42 years, karening makiramdam ngayon nanula mo retang matinding aral keng pamikaluguran, aburi yung damdaman da na panikwanan da lalo ng enireng mikaluguran na medyo dwindling, medyo kay. So nano po yung share yung karelang maging learning you man kanita surpass din yung karelang trials. Bayo tamo mag-break. Confer? Yako siguro, I think, kaya ka lang kamang kareng ating maka-involve kang nano mang klaseng relationship ni mo naman ing karelang paniwalan nila kung saan makabanig karelang relationship. Itang respeto kayang balang betong. Itang pag sinabi tamo kasing lugod, di kaluguran so ating lugod, itang ing lugod aliwa itang makasentro kayang sarili no itang others-centered, itang palagi mong isipan na nano itang makakayat kaluguran, aliwa itang makakayat kay sarili. Sabi tamo pin, aliwa itang palagi nakang manyawad o palagi nakang mamasang at itangagawa para kiyang kaluguran. Itang nano pa itangagawa mo para kitang kiyang kaluguran. Itang makanta, yako itay ka na akong learning. So, respect and other-centered Yes, Okay. yes. Thank you, Confer. Ako naman po siguro itang sopan ming kaluguran mo po tang panahon na kailangan na ka. Ali po material na bagay. Nung itang yung kay kasi itang mo pong ikami po kasing adwang fair pag mag-text ko kayang fair ako mo balo na po ita ating kung so personal problema kayong pamilya, problema kayong obra, ikami pong adwang fair ya po yung kayadwangang po
pag po ating ko talagang kailangan, ating kumburing sabihan, siguro itapong oras, bibiyena po kana ko po tang kailangan ke, hanggang through text, through nano mo po. Siguro may itong niya pong masanting ay ingredient ita, kaya kaming pamikaluguran. Oras, panahon po tang kailangan may imetong not necessarily pong material abage. So it takes sensitivity kanita na itang patse inke kang partner kaluguran, mangailangan niya, kailangan maging sensitive ka naping Tita Irene na di na may panahon, not necessarily material or physical, siguro through messages na makakalakas loob. So so those are very important ingredients na. So lalawin na lang rin kaya katang technical people Kenny. So mag-break tama pa po pasibayo, pakiraman ng talam pasibayo rin mapila na paganaka. At kung fair, Sister Irene, may balik tamo po ta. Lawin tala rin reaction na rin kaya katamong makiramdam. And then, siyempre, itang last part, nano ya kaya yung paggawa ng Kong James. Usually, at the last, ating kaya, ating paggawa. So, ali kayo po maumakoreng, makiramdam at manalbe, uling kayabe na kayo pamurin po at iting programang Makiramdam at Magparamdam. Laiko, love ka. Love ka. Kakaluguran a makiramdam king radyo ning kakatamong Arkidioceses ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Magsilbiyo laring alben ding kakatamong programa, akit ding kakatamong pictures, abalo ring miyayaliwang kaganapan at miyayaliwa pang updates kapamilatan ning kakatamong Facebook page. Agkatanda kayong i-like at i-share ing kakatamong official Facebook page ang makilagyong Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM at maki-username at www.facebook.com/official.asfradio. Mananu na sanang ipasyagtamo ing mayap a balita ning Ginoo kapamilatan daring social media sites. Kambening maglapo tula, paulining kalam ning mabiyay Kristiyanong kasalpantayanan, kikilala ng tamo ing kayausan bilang laiko. Nung makananong misundo, ing pamanyulong, pamipalalam at pamipalaganap, king pamanang maya pabalita, lalong-lalo na karing kapatadamay na, mililele, malilili at maluka. Babiene po ke kayo ning Archdiocesan Council of the Laity, king pamanimuna ning ke kayong talasuyo, Brother Banjo Serrano, at kambedaring miyayaliwang lupo at bedaring laiko ning ke katamong Archdioceses, ing metong nga programang nung nukarin mika pamikatagon ban pisabyan at panigaralan ding ganaganang paninap, pigagap at buring paintungulan anting laiko. Bantuneyang panandaman at biyayan antimong komunidad mi papanganap, mi papananggap, mi papangadi at mi papanantabi. Ding miyayaliwang lupa at biyadaring laiko ning Archdioceses ilang maging siwala at himahe ban mika mas malalam a pamangilala bilang laiko. Karing miyayaliwang kalam at karisma apigkalob ning Ginoo king balang metong ban kanita deting kalam areni tunay lang magamit anting sulu at asin king kasalukuyan a pamangailangan. Mekeni at abe-abe talang pagmasusyan ding grasya tamo. Programang makarikil karing kaparang laiko. Iting programa maramdam ya king radyo ning kekatang Archdioceses ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Balang Sabado, alas 5:30 hanggang alas 6:30 ning Bengi. At apanalbentaya naman po king Facebook live streaming king at official.asfradio. Mekeni at misasan metong tamo
king programang Laiko, Love Ka, programang makiramdam at magparamdam. Pagbalik niya po yung programang makiramdam at magparamdam. Laiko, Love Ka. Bayo tayo po isundo yung kay katamong very active and very meaningful discussion karing kay katang guest. Paboren tala pa pong basan ding miyayaliwang mensahe na rin kay katamong texters, antimurin ring Facebook Live viewers at comments at aliwapang greetings. Orang Facebook viewers tamo, Irosendo Ablasa, Nelson Atiera, Kilala, Nancy Kayanan, Lenlen Estrada, Jonah Rapsing, Elle, Marie Aubrey Basco, Jeffrey Manansala, Alvin Ramos Ang, Daniel Balatbat, Pamela Lopez, Raincy V. Pilapil, Ace Fernandez, Eds Balahadja, Mary Rose Bascos, Tita Det, David Aguilar, Mary Grace Kiambao Canlas, Menchi Espadero, Cynthia de Guzman Basilio, Rod Onofre, Manuel Armedilla, Marvin. Kumusta Baguio? Wow, strawberry Ako adyangitan mong ubi. Ang Angel Salita, Dominic Paras, Edith Placer, Mervin Muan. Santos Luisito, Cavugos, Messina Rodel, Maylin, Angelica Gozo Meneses, Marieta M. Cook, Roxy Gangkuangko, Baby Nile Moore, Alexander D. Ador Bacani, Lizel Perez. Yeah, medyo marakal na rin kay katamong kainginin viewers and texters. So, karen pong comment, siyempre, kay katamong host, Marvin Salas Pangan, Maya Poras po karing host at co-host, lalo na karing guest. Jeffrey Manansala, good PM po. Kay Bati Dr. Det, happy birthday on July 4 kong Banjo. Talagang Independence Day birthday. Happy birthday. Pilam, Pilam. Dati, alang obra pa tsekay. Actually, kung mag-celebrate ko niya at seminaryo. Foundation Day na naman ng seminaryo. Balo ko yung July 4. Anya po tang birthday ko seminaryo. Kami pa mga miganta, Kongfer, Tita Irene. Pansit, tampo pang fried chicken. Anya kibat yung programa kanin, pakanana akong pansit, tampong fried chicken sa Banjo. Yeah, so, tsutahan na kining last part na kay katamong sharing kay radyo. Kon James. Pero kung Banjo ketang kwento ka, ganakakitang kaluguran kung mangubyan niya naman Nang high school kami, active yan naman kempisamban. Pero nang magobra namit ni kain ganakayan tao ini para mas may ganakayan ng may change siya. Meaning, in point ko kanita, dyan naliwa ka reliyon, makanyan, if it will make you a better person. Sinabi ni Sister Irene tan Ito importante. Kasi nung panindigan may religion mo, pero tsura na kamang gali ng kwenta na nito. Itang essence. Actually, all religion, we need them. Ako naman, we need religion to really strengthen and enhance and give our faith. Our faith, yes. Panay naman ng faith, lalo na kayong Christian, is it will boils down to two. Love for God and love for others. So, data dapat ma-enhance sila. Pero nung in religion mo, dadayo, kareta ka doon, prinsipyo ng areta, I think mas masanting na itang ating kakaliwa. Pero mas masanting you discover it, kengkeka, itabang idea of not proselytizing. Yes. Itang idea na, ako mo yung gusto. I think yung prinsipyo na ng ecumenism, pluralism. That faith is not monopolized by one religion. That the salvation of God cannot just be akwaking metong
Atintangan mi ayaliwang ang gulo na. And I think may biya yung katutuan na yan karang adwatang episode Karang Siguro, last week ang pong may pagkataon na yun yung kahit aking friendship, it's also deals about that. wow. And if we would relate it kay film, Americans are Protestant and Filipinos are Catholic. Predominant. Majority. Majority are Catholic, kareng Filipinos. And the main ding American are Protestant, Protestantism, different kay. So, anya akmang-akmala rin gesta, Wow. Kaya nga discussion tamo. Siguro po pakiramdaman tayo, Brother James, kaya analysis na. Kaya Ali, pero before ketang final kaita mo question, ating kumong metong pangkutang karele. Okay. Kasi may akit laketang organization na may play bang major role itang organization ketang friendship you. kasi yung karelang balang personality ng linto is expressed through that advocacy. Kasi may kaila ka rin kaya but they build again that organization. Anya ako tangkay ni Kong Banjo kasi it may also be an advice to the young people. Why is it important to be part of an organization? Alimo itang mantong kang malaguan pang masunting But it's for a higher reason siguro. Yeah. Nino kaya ang munang sagot? Irene. Ito pong organization na ito, ako, maniwala ako po at ako kay personal ko pong kay maragulya pong may kasawag kaya kami bilang emo po bilang estudyante nung bilang tao. Ito pong organization na ito, totoo po ito sinabi ko kanita, imagine at a young age, we will go to the mountains, then kahit po 7 weeks, at yung kami po kayong netong alugal, mami community service. Ako po balo nung reng anak ngeni at yung pangmakanyan. Tapos sinabi ng Fernandine, ginawa kami pong catchment dam, batu, manakot kami pong batu, banta, agawami po itang catchment dam king Ayala Magalang. Ito pong self-fulfillment na mas di makapakanano, makakasawap ka po king community. Kuning pag-alang danong kitang catchment dam, alang uran, makasawap yan po ka rin kaya katamong ortelano. Dakal kami pa po, din po kaya kaming tena tanaman, mula po king Ambuklaw, king Binga Dam, king Baguio, king Arayat, mo nala po siguro lang siguro po rin tanaman na rin, ang pangaragul. Then po kaya kami, kaya po pong community service, ya po migbuklod kaya kami. Binuklod na kaya po matibe ng community service. At hanggang ngayon po, siguro makatanam po ka rin po sumi, pamanyawop king kapwa, pamanyawop ka ring marginalized. Ita at po siguro kaya pin-infer ni at suya po king ministry king Pisamban. Ako po king malati kong paralan maski makapakanano mo po. Sasaw ko pa mo rin po hanggang ngayon. Impong organization na ita, nung nano kami mampungeni, utang milugpog itang organization na ita, impamanyalita, kaya harap na rin nakalatao na itatakot, abalo mi po itang organization na ita. Ing respeto, ipamagalang, at abalo mi nga po itang organization na ita. At ita pong organization na ita, hanggang ngayon, mabiyaya pa po, at kami pong senior, o alumni na po nitang organization na ita, sasawag kaya pa rin po karitang anak kaya kami pong kagiwan. Yeah. Siguro metong kareng element na kailangan king pamikaluguran itang common interest, itang itong common values ikami siguro binalyo mi itang makasawap kayong community, idea may sarili mo, volunteerism. At ita siguring metong karemig bind kaya kami friends, kapami kaluguran. Sabi na aping iron natin, at kami pangaliwang kaluguran mo naman na ganyan kasulukayan Manal Bela siguro uling magplano lang munta kami kari iron one of these days uling alana mo rin pandemic so kasulukayan Manal Bela at misasabi na kanyan ating kaya pangaliwang kaluguran na
mas matwala kaya kami na tangali ba, pero hanggang ngayon may pagkonekta kami at kaya kaming link kembalang betong yapin tayo community services, volunteerism. Miyaliwa kaya mang level, miyaliwa kaya man pupuntalan kaya tang volunteerism. Pero still, itang common na mag-bind kaya kami, yapin itang interest, valuing in volunteerism kaya community. Ka-consistent na kong Banjo na ita respect, concern for the others. Pero Kenny, I saw the angle of when you join organization, it should not make you bigger. It make others bigger. Kasi if you become bigger, ito yung mag-source of being bully. Mo itong barkadahan, mag-join ka to make you powerful. Pero you join organization to empower other people. At ikit ko na confer yung mag-represent kaning pisasabihan tangin naging reality ngini. Ako pinanden, confer is one of the dependable lay leaders king Archdiocese. And I think that kind of commitment, siyempre, ito may form through their kind of organization. At Sister Irene, natatandaan ko din tang episode kanya tang LGU8 at iyang balo kung mag-connect kay kataka rin Wow. Yung mag-refer kay katamo. So, project manager na. Yeah, ating binye na kanito. Kaya na. So, akit mo, nyay kong, den kaya na ka na makiramdam. Kayo, kayo huwag kayong magdalawang isip na sumali sa mga organization at in relasyon na rin gesta mo. Makamanghaya kasi it's not only a personal thing Wow. It has something to do with mag-extend niya pati kayong community service. Which is a very ideal talaga na Phil-Am. Phil American Friendship Day. Yeah, James. Marakal ko pa ba rin ko tangon ng oras overtime tamo ne. O may atong last na mo. Nanong maging mensayo kang bawat metong? Yeah. Uning confer, medyo mirastan na king alas 4 na ninggat panapon. Ang alas 4. Yung 4 makasakit. Kesa aking mirastan na king alas 11 na ning galing aldo. Okay? So, what message na you want to tell Sister Irene in terms of your relationship as really BFF, Ko siguro itang usual mo naman na sabihan. Chuko mo Kenny, anytime. Not only para kang iron, pati kang pamilya. Actually, yung tutunan yan, pati ating ditak up sa sabihan kang pamilya. Yung kaya ang anak ng iron, mamaos na ka na ako Dito piayos mo lang mga kanita. So, chuko mo Kenny. Kasantingitan I may be single ko man pin siguro ako experience yung biya talasawa pero atin na ako balo pangaras kay relation. So, atin na ako naman ikwa ka din. That's the very essence of being a ninong. Pupunta landa ka. Wow. Sorry. Then po kaya may misipan ninong kailangan metong yung isipan na itan Aliwa talaga nung rempengaраtil lang kaluguran at gawan dong ninong ito sabihan na confer nakahalaga na nita. Wow. Itang atin lang puntalan din anak Wow. Yeah, Sister Irene. Ako naman po, kalupa na po itang sinabi yun din na mirarasnita na kitang edad malapit na yung takip silim. If minunaya pong mag-retire ka ako at ako malapit na ako rin pong mag-retire, siguro it's high time for us to enjoy naman kasi we've been working pilampung dekada magobra kami, kaya pinmalagad kami mikit. Then po kaya Demi, kasalukuyan po mapapag-text lang, mag-schedule na po mikit-ikit kami na di nang taning time in sarili tamo. Sabi dapin po, anyang kanita, buritamang kanan, alatang panyali. Kaya there was a time na alata namang time kasi magobra ta ng magobra. Kaya ba't ngayon iburita ng kanan? Na pwede kasi nakalta ng masakit. So, siguro kayabe da rin kaya katang kayabe, Ritek, Dilin, Dired. Yan joy taning biyata mo. Yes.
life is too short na for us. Let's enjoy. Let's enjoy. Yes. Yeah, that's kaya maka-enjoy life. Baka kanita lalong mas dakalimpi pagkwentuan. Lalo ret ang paulit-ulit na kwento Sister Irene Confer. Ret ang paulit-ulit na kwento kaya rengaluay lang makatuki Then mong mikaluguran, ilang maili. Totoo. Then kaya pache mikaluguran kayo. Pareho yung ilbening sine. Ano ba melbe ko sine? Pareho yung pa pipagkwentuan. Tsaka po kami pagkwento kayo, blang first time yung pipagkwentuan. Diyan pa ulit-ulit, Yeah, ako muna man netang college days sa kaluguran ko Makanya nandat migit kami arareng kahit tukimil na rin asawa min ko sasawan. O paulit-ulit yung kwentuhan. Wala, that makes us stories during our younger days are the one that they are bala mo mag-cement keng katamong relasyon at itang sabihan ng Sister Irene nya sementuan nyo pa yung relasyon ngayon kayong edad ngayon by making more stories. Enjoying life with one another. So, I think that's a ako good... naman ikwa ka nito. naman. Keng Santa Misa. Kahitang we always go back at the Last Supper. Yung Passion of Christ. Anya siguro kay pami kaluguran, diyan ulit-ulit tayo pagkwentuan. Anya kay Misa diyan pa ulit-ulit lalo tayo titibe. Because we go back with those very good memories like in Santa Misa. Sige, bayad na kata siguro padang kung James. Ikayo, siguro umisan tayo kan Sister Irene. Anybody that you want to greet or say something, kareng katang last message? Anything that you want to say or greet, po tating misang i-shout out? Diyan po nga na ako, kayabi ako naman Kenny Bali. Wala mo po, Kenny. Siguro po ka rin kayabi ming inagkat ming makiramdam. Din pong kayabi ming dating YCSC, i-Tech, i-Red, i-Lin, kare-retire na po just last week. So, see you soon mga kapatid. Yeah. Confer? Siguro ako kareng kayanakan. Eli ganaganang relationship sexual. Ating relationship na alang physical attraction, but more importantly napinitang mikakasundo, mikakalugo, ni papagrespeto. And that is true. Aliya po fake news ita. Itry kayong kayanakan lalo. Try friendship. Yeah. Kon James, any parting message or a synthesis karining kahit angin that you want to share? Siguro last na mo, bilisan kaya po. Nang June 12 po, may nalbe ko pong musical ng Ryan Cayabyab. The title is Bayang Pinapangarap. Yung overture na start siya with the song Iduyan Mo, Iduyan Ko. And the lyric says, Iduyan mo, iduyan ko, unti-unti utulak mo. Ba't kaya last part sa Nabiana, sana kung may babalik o kung maaring ipihit ang mundo at ibalik, sana para sa Sabiana, itulak mo o muli. Siguro in friendship daw with that one, if time goes back to sigurado rin guest tamburida, may panulak la pa rin duyan. And I think in our life, that the things that we've done, when we push each other's cradle or crib, na patse tinulak tayong itang masanting same momentum. But we have memory in the past na mali, nung ay balik tayo, we need to correct it. Yes. Amen. Po. Yeah. So, paalam ko na rin po bukas po, Domingo, simbatan po, mimingatan po, timpa rin pong COVID. Yeah. Ako naman po siguro munang-muna, I want to thank our guest. Confer, salamat. Mayan, mag-share ka kay radyo. Wow. Lalo na rin kay kang... makarecord din. Wow, makarecord dyan, Confer. Sister Irene, salamat. We have really felt your sincerity,
itang conviction mo, and I hope people would really emulate your relationship. So, salamat po kay kayo. Siguro ako as a parting word, kaya katang ama nung si Swan, malalam niya yung term magagamitan tamo kayong friendship Kaluguran. 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 Kay Bat, kaluguran. Ako yung muna yung title burik sana. Kaluguran, tune kaluguran. Nung akit yung root word pa na is lugod. Friendship without love, it will just be a kind of relationship that is ordinary. A friendship that is cliche. Hello. In friendship, ating elemento na ning lugod, malagwang ipundar. Karening kwento da rin kay Katangges, pinundar de keng karelang panahon. Panahon ing memundar keng pamikaluguran da. Kay bat, nano pa, ing pamananggap keng betong at metong. At tatandanan kay ing potan tuturo ko about love. What is love? Ing definition ko is, love is to willingly desire the goodness of the others. At for me, that's the whole essence of friendship. It is to willingly desire the goodness of others. As we celebrate Phil American Friendship Day, sana keng karagulan kahit consciousness keng nationalism tamo, sana we should always desire for the goodness of our country. Mabiyasa ta sanang maglele keng sarili tamo. Burin At kareng kwento na rin kay Katangges, mapalyaring yung pamikaluguran magumpisaya keng ego keng sariling interes, keng sariling objective. Pero linto, may lalam at minisip ka keng kapara mo ng tao. So sana po yun yung katang episode, makasaup ya, keng pamag-reflecta mo bukas, Sunday, about ing katutuan keng katamong biye, ing lulugod ki nga pong Ginoo, lulugod ka rin kaparang tao. So, kambeda po rin bubuo king Archdiocesan Council of the Laity ning Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Ini po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. King radyo ning kay katamong Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. At ako po Brother Banjo Serrano. Ako po Brother James Pasamonte. Then kay katamong guest, Brother Fer, Sister Irene. So, Domingo po bukas, anting sinabi na ni akong partner, Simbata po, at may pangadita po. Mamuna ke po, at si Claude Kengan po kay kayo. Paspas ng poong may kapal, tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa ilang simbahan. Ng panahon, laikon ipinahayag mo, mabuting balita ni Kristo sa gawa at salita mo. Ika'y hinirang bumayo, saksi sa bagong milenyo. Dakila pinagtala ka sa basbas ng poong may kapal. Tinawag kang maging
mataas na tungkulin, sa kapwa'y magsisilbi, maghalay ng sarili. Ay kong dakila, pinaghalaka sa basbas ng poong may kapal. Tinawag kong maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asat, pagsamba, ihandog sa ilang simbahan. Dahil ko lakas ng simbahan, daan ng kapayapaan. Dahil ko apostol ng bayan, suko sa sangdaigdigan. Dahil kong dakila, pinagtatahak sa basbas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa, pagsamba, ihandog sa ilang simbahan. Dakilang laiko, mabuhay ka. The views and opinions expressed by the host of Laiko Labka programang Makiramdam at Magparamdam program do not state or reflect those of the radio station and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host or their guest do not reflect those of the program and the radio station management.